Abulanin ng empleyado ni Engineer Ashley kas contract of service ti gobyerno probinsyal. Kensipod nagtrabaho, saan na pa'y napadasan tinagbalin ang miyembro ti social insurance institutions wenno government social insurance agencies. Iti sidong ti kasangga collect program ti SSS, ganwat daytoy amay kanti social security protection, dagiti empleyado ti gobyerno, a job order can contract of service kas ni Ashley. Babaen iti signing of Memorandum of Agreement, pormalan ti panagkinamayat ti PGA ken SSS para ti panakaipatungpal ti Social Security coverage para kadagiti JO ken COS workers. Para naman in time of contingency or at old age, magkaroon din sila ng benepisyo. Kumbaga, ang ating mga self-employed or job order workers na ito, kung anong benepisyo ng mga employed members natin, meaning yung may mga employers, pareho rin. So, entitled din sila sa mga short-term benefits, no, like sickness, maternity, and in case of contingency rin na may nangyari, may disability benefit din sila. And also, entitled din sila doon sa privilege sa salary loan or even calamity loan in case of may kalamidad sa area natin. Ano? And yung nasabi ko nga kanina, entitled din sila ng pension in time of old age like 60-year-old. Ti PGA ti mangkaltas ti sweldo dagiti empleyado kanisoda payen ti mang deposito ti kontribusyon da iti SSS. Banag a pabor iti daytoy ni Ashley. For me, ma'am, okay lang with SONA since magiging part na siya ng financial literacy, especially for me na bagong hire lang. And ang magiging challenge lang po dun is yung sa renewal ng contract, if ever po. Since hindi po natin masasabi kung oversaturated na po sa isang workplace or what, hindi natin alam kung yung circumstances po in the future, kung mare-renew ka ba or hindi, yun po yung parang problem po. Para magiging clueless po kung anong mangyayari dun sa monthly payment ng SSS po. Target ti PGA ti 100% nga agbalin ang miyembro dagiti amin a COS ken JO workers da. Inpasigurado da ang maipan ti SSS contribution dagiti empleyado ti gatad ang maikat manipod ti binulan a sweldo da. Isu DJG may isang linaon yan ti MOA, the provincial government will be the collecting agent of SSS and it will be reflected kadagiti ti payroll da tapno makita damat. And then we have close partnership with SSS. Umay damot laang dito ikin asidugmat dita opisina da dita bangged at damot pa iti in charge nga personnel iti SSS. So datan to contribution da ket may reflect mat lang and kas na pagsasarita ni di number 1 mo lang ket transparency tayo. Kaaduan kadagiti municipal LGU ti probinsya ket ginondawayan dan ti kasangga collect program ken nagtutuloy ti panangalukoy ti SSS kadagiti dadumapay. Iti probinsya nga Abra pakabuklan a 35,000 ti bilang dagiti miyembro ti SSS ken maibasar ti record na pintas ti compliance rate ti SSS Abra. Kabayatan na insaruno ti ahensya a binisita dagiti establishmento iti bangged akaraman kadagiti non-compliant employer babaen ti run after contribution evaders when no race operation. Napaligipanda kadagiti obligasyon kanay kanda ti 15 aldaw apawayway tapno masimpa dagitoy. Jessica Boreta, Balitang Solid North.